lapho ekhaya la khona egameni lika Jesu Kristu ngumprofeti wakho lo mkhuleko amadimoni ngiyakuvusela ekuseni ngivusela egameni lika Jesu igama elinamandla igama eliphakanyisiwe ngithi mbukele ekhaya angiphindze ngisho ukuthi uyindoda lenkulu kakhulu kimi ukuthi ngihlale nawe nasekuseni sibuye livela uNkulunkulu kanye ngoba livela uNkulunkulu ngilo kanye lesiphila ngalo livela uNkulunkulu lifane emadvosa lasicunzisako endlela yokukholwa la ukhona khona ekhaya ngithi mhlawumbe kumadima mhlawumbe kunesimo lesembi kwakho ngithi kuthatheka uthole amandla uphakame ekumadini uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu asibolivi ikakhulu livule isikhathi sitawuqayisana nje ngafishane nelivela uNkulunkulu encwadzini yemakhosi ekuqala chapter number 18 verse number 21 egameni lika Jesu Kristu lifunzeka kanje Elijah wasonzela embi kwesive wafike wathi uyawuze kube ngunini Solomon niziyatela emkhathini wemiqondo lemibili nangabe simakaze anguNkulunkulu lanzelani yena kodwa nangabe Bhali anguNkulunkulu lanzelani yena kodwa sive asizange sikhulume mbukele ekhaya ngithi moya kaNkulunkulu uyangihlupha nje kulamalanga lawa egameni lenkosi emalanga lekugcina la khona Kristu atawubuya khona masinyane egameni lenkosi iBhayibheli lithi ngenxa kwanza bekona kuyophula ithando kulabanengi egameni lenkosi lithi kepha labayobambela sekugcineni bayawuzuza umusa mbukele ekhaya kunendlaba lapha lekhona lithi kulabalanga ekugcina lawo abantu labanengi bayagive up ekukhonteni uNkulunkulu balandzela imikhuba yalelive egameni lenkosi bayagive up ekukhonteni uNkulunkulu balandzela imikhuba yalelive egameni lenkosi ngoba bevungaze imikhuba iyabasebentela kuNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu yembukele ekhaya ngithi asixwayisane akakabuyi Jesu egameni lenkosi kuze kuthi mangabe sowulahlekile wedukile uphenduka ube endleleni yakho yokukholwa egameni lika Jesu leBhayibheli lapha lithi basahamba basendleleni badile ba-adopta imikhuba yaletive bathi khanza la ndleleni egameni lika Jesu Kristu leBhayibheli lithi nalabanye babo badile Nkosi yami sebakhonta bonkulunkuluwana baletive bathi khanza endleleni lapha nomprofeti waNkulunkulu Elijah uyasuma phasi uyarise ngoba siyabadzinga bo Elijah balesikhathi egameni lika Jesu Kristu labatawurise emaqinisweni bemekutheni uNkulunkulu nguye kuphela lomele kudunyiswa leBhayibheli lapha lithi Elijah wasuyarise uyavuka wathi ngeke livela uNkulunkulu kuhlekiswe ngalendlela ngeke livangeli kuhlekiswe ngalendlela ngoba lamalanga esiphila kuyo livangeli selide mandla lide ivelu ngoba abantu labanengi balandzela imikhuba live egameni lenkosi ngoba labanye bakhona balambile befungathi when they praises these foreign gods batawufike badle khona baphile egameni lenkosi kepha ungabuhla ngisasengime nje ngibe ngedwana egameni lenkosi ngithi kutawuse kube nini yemaswati sidzayitela emkhathini wemikhuba lemibili egameni lenkosi kuyawuse kube nini sidzayitela emkhathini wemibono lemibili egameni lenkosi sithi siyakholwa ngala kepha naBhali siyamkhonda egameni lenkosi siyakholwa ngala nemadloti siyawakhonda egameni lenkosi siyakholwa ngala tinyanga siyahamba egameni lenkosi siyakholwa ngala siyangena kuma altars etangoma egameni lenkosi ngithi angibute ukuthi kuyawuze kube nini solo sidzayitela emkhathini wemiqondo lemibili egameni lenkosi kepha ngabe simakathe yena yedwana akasinzisi yini ngabe simakathe yena yedwana akaprovide yini ngabe simakathe yedwana nkosami akaphilisi yini egameni lenkosi asengisho ukuthi yemaswati lamahle kuyawuze kube nini selosayitela emkhathini wemiqondo lemibili mangabe simakathe angusimakathe akukhonke yena yedwa phela mangabe Bhali angubhali akukhonke Bhali mangabe Dagona angudagona uNkulunkulu akukhonke Dagona uhlwana uNkulunkulu egameni lenkosi mangabe madloti amele kukhontwa akukhonke yena kude simakathe nemadloti lobusisako kepha ngusimakathe kuphela emadloti aside egameni lenkosi iBhayibheli lithi labafile sebethe kukhunjulwa sebethe sabelo kulomhlaba lo nabo bamele kuhlulela kwabo egameni lenkosi asingadukisana emadloti ona odwana nabo bantu labo ngelanga elikhulu lekwahlulela batawehlulelwa ngetono tabo abasakhunjulwa abanasabelo bafile khohlwani ngibo akukhonke uNkulunkulu lo ngumqalisi nemphelelisi lo ngumdali imikhawulo yemhlaba egameni lenkosi yemaswati siyalane sibonisane lokho ukuthi Nkosi yami
namhlanje likukholwa kuluza ivelu ngoba nasemasondweni emabandleni ethu siyayilanza imkhuba yangephandle siyifaka phakathi endlini yaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu siyayilanza imkhuba yetangoma ukuthola umfundisi wonke ekhaya endlini enkosi sophetha sigujana uthi sigujana wamlona ababuye abantu ndobaphilisa kuprofeta sigujana egameni lenkosi asayiqhude lendone endlini yaNkulunkulu sekude ivelu baprofeti sengathi into ekudlala njengoba kulanzwe tinto ngephandle bomantindane bafaka phakathi endlini yenkosi walanza ngosibothinda ikazana dafaka phakathi endlini yenkosi ngisasengiyana ngithi simakathe bangusimakathe akukhonto yena phela egameni likaJesu Kristu mbukele ekhaya noma sebakwente bonke kepha ikhona insali letawusala imele iqiniso egameni likaJesu Kristu mangabe simakathe angosimakathe akukhonto kuphela egameni likaJesu Kristu ngoba simakathe uthi yena uNkulunkulu lone sikhwele akafuni ukubhikwa nalabanye boNkulunkulu la ukhona khona ekhaya awutihlole ukuthi ingabe lo simakathe aqasukele kangaka kusikweni ukuthi ulandze boNkulunkulu bangephandle wafaka endlini yaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu angiphinze ngisho ngithi imali lana wegijimisa namhlanje baze basenze ngelivangeli nangeliqiniso imali tawusala ngalapha kepha lesuku lebahlulelwa egameni likaJesu mangabe simakathe aNkulunkulu akukhonto yena phela akubhikwa emadloti naNkulunkulu akubhikwa tangoma naNkulunkulu akubhikwa tinyanga naNkulunkulu simakathe is the great physician is the healer himself akukhonto yena mbukele ekhaya angikhuleke nawe nasekuseni egameni likaJesu Kristu mhlawumbe ufuna kuphenduka la ukhona khona baba iselfuna konkulokhuleka nawe egameni likaJesu Kristu nangombukele ekhaya ngamkhulekela mongcela sekuseni egameni likaJesu Kristu asanqoma ukuthi usafuna kukhona kuNkulunkulu yedwana ayike imkhuba lelive ngoba yawusala khona la mphe amandla umphe isibindi umqinise wenele buhle begama likaJesu Kristu waseNazaretha amen and amen mbone ekhaya ngumprofeti wakho lomkhile amadimoni utafuna kukhona nathi siyakhona njalo ngama-Sundays from 10:30 ekuseni till late egameni lenkosi utafuna mhlawumbe umprofeti for i1 on 1 ukhona njalo ngalesithathu nangemgcibelo egameni lenkosi uqala ngabani nga-11 isikhathi ekuseni till late utafuna kumshayela umprofeti uyamthola ku-MTN wakhe lothi 76357474 uyamthola kusozimobhala lothi 7949106 ungakhohlwa egameni lenkosi ngisithe ngalesihlanu lesiya kuyele sinenguza ye-all-night prayer egameni likaJesu Kristu lakho nakhona sizabe sithi we are moving in the glory of the Holy Spirit egameni lenkosi tabe si-experience the power of the Holy Spirit etimbilweni tethu kutabe kuphila labagulako ngosiyami kutabe kuphila labeswele labangasabe sibakhulekela ngosiyami labethi imisebenzi tabe sibakhulekela egameni likaJesu Kristu bathakathiwe akuhamba letinto etimbilweni tabo tabe sibakhulekela egameni lenkosi buyisa umntwana wakho buyisa indvodza yakho buyisa boyfriend wakho noma intombi yakho sizoyikhulekela egameni lenkosi ngithi-ke when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is a showcase egameni lenkosi ngithi-ke mbukele ekhaya khona umprofeti wakho lo uhlomhle amadimoni ukuthanza kufa may God bless you ekhaya asidibane khona amen.